Mama wakwaba emfa umbra Ghana nsem TVGH so wofre me adwoa searching mpanyimfo no se mudi ye ho agora ade a be se ye be mohu ma o mayi o mo ho da mo yire no mo ho na mahu na ma difference de do nyame se ke be yi ye hu ne kare de aba party officer ona bo kana ne o hina japa o se ye nkwafa hwan ala nchemati ne hosi ado ye ne na na ohinto ne hwan papa mo benefit party mo mese party no party bi se obi antimi san PP party no na mo kosoro ba fom so ba omia na ye beto aba na ma no ati ye beto ma ba omia wa wo so ntia to aba no wie na wo ntia se ko ye ba mo mese papa ti na nya afia ko nwa o eya manyoko na ye jon ye afia ko nwa ye nananom na te ye enye obi dua ya kasa wo ye dehye nti chinchina ye kukuru ma ye ma mo mesisi afani san ba omia o ye ma mo mesisi no because party no obi anu a MPP party okọ one a oji power de maaye obi anu okọ one first na ka ye be lose na the second time na okoji be de na ye mode hosi adoye ya bre wan ene abenkwan ya bre ni wan je se wo de wiase a wotu nu obi information na wo di asem wo class na Alhaji Mahmood Bawumia yenyi politics ntonchan yenyi politics ntonchan bra Alhaji Mahmood Bawumia bono wo hosi adoye wa bopida me nkoti amete yese bode bi abu odafo me nkwohwa wa enya abibi na aba nka wo hosi adoye yenyi politics Alhaji Mahmood Bawumia eyensi nchan wo class na Alhaji Mahmood Bawumia ena minimum information ena Samira Ruku ena Samira oyire no ne class ni Samira no wo se wa pono Samira no wo se wa koye ne to Samira wo se wa koye ne yefunu ade a nyame boss Samira etu ni mami ma wo de ba asase Samira se na ni ji ho onya artificial udi agora bi do nyame se ma bi e be kire o shege ala hosi adoye ya bre wan ene abenkwan ya bre ni wan je se wo de wiase a wotu nu obi information na wo di asem wo class ni Alhaji Mahmood Bawumia yenyi politics ntonchan yenyi politics ntonchan bra Alhaji Mahmood Bawumia bono wo hosi adoye wa bopida me nkoti amete yese bode bi abu odafo me nkwohwa wa enya abibi na aba nka wo hosi adoye yenyi politics Alhaji Mahmood Bawumia eyensi nchan wo class na Alhaji Mahmood Bawumia ena minimum information ena Samira Ruku ena Samira oyire no ne class ni Samira no wo se wa pono Samira no wo se wa koye ne to Samira wo se wa koye ne yefunu ade a nyame boss Samira etu ni mami ma wo de ba asase Samira se na ni ji ho onya artificial udi agora bi do nyame se ma bi e be kire o shege ala hosi adoye ya bre wan ene abenkwan ya bre ni wan je se wo de wiase a wotu nu obi information na wo di asem wo class ni Alhaji Mahmood Bawumia yenyi politics ntonchan yenyi politics ntonchan bra Alhaji Mahmood Bawumia bono wo hosi adoye wa bopida me nkoti amete yese bode bi abu odafo me nkwohwa wa enya abibi na aba nka wo hosi adoye yenyi politics Alhaji Mahmood Bawumia eyensi nchan wo class na Alhaji Mahmood Bawumia ena minimum information ena Samira Ruku ena Samira oyire no ne class ni Samira no wo se wa pono Samira no wo se wa koye ne to Samira wo se wa koye ne yefunu ade a nyame boss Samira etu ni mami ma wo de ba asase Samira se na ni ji ho onya artificial udi agora bi do nyame se ma bi e be kire o shege ala hosi adoye ya bre wan ene abenkwan ya bre ni wan je se wo de wiase a wotu nu obi information na wo di asem wo class ni Alhaji Mahmood Bawumia yenyi politics ntonchan yenyi politics ntonchan bra Alhaji Mahmood Bawumia bono wo hosi adoye wa bopida me nkoti amete yese bode bi abu odafo me nkwohwa wa enya abibi na aba nka wo hosi adoye yenyi politics Alhaji Mahmood Bawumia eyensi nchan wo class na Alhaji Mahmood Bawumia ena minimum information ena Samira Ruku ena Samira oyire no ne class ni Samira no wo se wa pono Samira no wo se wa koye ne to Samira wo se wa koye ne yefunu ade a nyame boss Samira etu ni mami ma wo de ba asase Samira se na ni ji ho
onye artificial udi agura bi donya me se ma bi e be kire o shege ala hosi adoye ya bre wan ene abenkwan ya bre ni wan je se wo de wi ase a wo ti unu obi information na wo di asem wo class ni Alhaji Mahmood Bawumia yenyi politics in tonchan yenyi politics in tonchan bra Alhaji Mahmood Bawumia bono wo hosi adoye wa bobida me kwati ameti yesi body bi ebu da fo me kwhwa wa enya abibi na aba nka wo hosi adoye yenyi politics Alhaji Mahmood Bawumia yensi nchan wo class na Alhaji Mahmood Bawumia ena minimum information ena Samira Wuku ena Samira we no ne class ni Samira Samira no wo se wa pono Samira no wo se wa koye ne to Samira no wo se wa koye ne yefunu ade anyame boss Samira etu ni mami ma wo de ba asase Samira se na ni ji ho onye artificial udi agura bi donya me se ma bi e be kire o shege ala hosi adoye ya bre wan One granny worry and in any As I'm saying, do you agree, sir? Now, people are saying there's bad blood between the president and his vice. Because during the last cabinet, the president was embittered, say, because he wanted to help Bawumia. But when we need there, we are told the president may declare so because of a certain issue that happened in the north, a man boko in the copy a kofa and send baby by allegedly Omanpeni was told to say Bawumia and a wrong city no na a copy says na a certain personality a coordinator national security which means that there were people conspiring against the vice president and for not to win. There was lack of communication. It was no party now no team no deal and conspire against him in the north because until that thing happened nobody gave it. Nobody, even Musa Dankwa's research, embraced Bawumia leading in some regions in the north. Yes. So the narrative changed when and it was a strategy against the vice president. What did they make sure? Na party for ni bisu na ye. Entino ultimate kase not wholesome that people wanted Bawumia to be president. We are told and now don't even apologize because the information that briefing need the briefing the man no a man the bufu Bawumia. So now I have told you say yes sanity is he going back or not? But on my idea about question the Marco Bekan. Now Kunte Asante, why must it be say President Nana Danko Akufo-Addo and Otifi no one a bechere say Mumfa we into a it is no, retract that. Okay, thank you. Was actually a cockred delia. What do you hope? No credit say, party no, and you know, brand say, Nana Danko Akufo-Addo. What do you mean? Kotrasi. You bet you wolf for you. But now now be chere. And now now be kase me the way see. Rollins ye be among people, among NDC. Atamils in bread pants ana. All we need the trust. All we need the trust of even the party people. Some of your mama always say, no, no, kase, or no, kofa will be barrier bar, or be good NDC. Oh, to the metro. Yes. It's in fear mochi. Is it now don't let